Hello guys, video thon kan lo le leta chuan tuntum kan topic tur hi hemi kan sammo kan pH balance scale chungchang kan lo soi don ani chuan chumi ma chuan he video hi atira tai to Pheng in en la I lok pui ni chuan like le subscribe kamilo ti sakla chumi rol chuan notification bell khan met keu la chuan ka video thar berber te pokha in notification a lo langzel don ani lo en zung thei don ani chuan kan topic a I lo lutang chuan pH balance scale hi kan skin vun mo kan vun le kan skin le kan sama hian omve ve ta chuan pH full form chu potential of hydrogen emo power of hydrogen full form go potential of hydrogen power of hydrogen kan samma zerin hemi pH balance scale hi adang lam thea chun hei photo a karon da ang hian hi kan sam pH balance scale chunita 0 atanga 14 thleng khanom ta ni chuan alai mi number 7 kha neutral ania normal po kan ti bok ta ni chuan 0 amo 1 atanga 6.9 hemi neutral 7 phalo mo 1 atanga 6.9 hi acidic ania chuan 7.1 atanga 14 hi alkaline ani chuan hemi kan sam pH balance scale hian kan samma zir khan hei raute momte sam pheng te mo khanga kha kan hre thei don mi hemi pH balance scale atang hian kha kan hre theinga chuan sam hian en wang ta la sam Hrisel mo sam nung sam mom oil tam hydration tam moisture tam mo sam rolo sam Hrisel kha 5.5 ani pH balance scale a chuan acidic le alkaline ani ta acidic chu kha sam mom sam nung sam tha sam Hrisel hydration tam moisture te po ha tama kha acidic omji ani ta chuan alkaline omji ave thung chu sam ro te sam pheng te alkaline lam tinani kan sam cuticle hi a strong po le sam kha Hrisel don ani khami cuticle khamo strong po le sam lo Hrisel anga chuan cuticle ain hon khan bollo te das mo kami borok chiat sang kha alo lu phanga alo rawanga lo phenganga kha alkaline lamani 7.1 to 14 number 8 poni thei number 9 poni thei number 10 poni thei se kha alkaline lamani samalo rowa samte lo phengkhan alkaline lamani te ka hriat torani chon isam alo Hrisela alo nun that kha chuan acidic lam kha anilea sam mom oil tam hydration moisture mo kha acidic lam ania sam alo rowa a pheng te om kha chuan alkaline lam ania kha kan sam pH balance scale chunita chuan hi ka viewers te le ka subscriber te po in share tan ka du emema chuan a big in hairstylist tan le mi hairdresser mo ke mani ang hairstylist tan khan share ta poi mo emani kan sam client te sam customer te sam pH balance scale khai share da ngai ni sam rawem sam amomem as Hrisel thaim ti khamo I treatment ti don ten keratin ti don ten color ti don ten chemical work shrim chemical na shrim kan ti don ha kan pH balance scale hi kan share ta poi mo ni kan sam aro thaim strong em cuticle strong em ti kha kan share ta poi mo emema chu wangin he video hi siam kanita viewers te like subscriber jong te po ha in share thiam lo ngai ani sam Hrisel tha sam nung tha en kol dan in thiam du chuan hemi pH balance scale te hi in lo share ka du wangin he video hi ka siam ani chon toy fel te ngalo sei lenga hemi pH balance scale hi 0.1 atanga 6.9 hi acidic lamania sam Hrisel tha sam mum hydration moisture Hrisel nung that atam kha chuan acidic lamania sam ro te ani chuan pheng te ni chuan alkaline lamania 7.1 to 14 hi chuan number 7 hi normal neutral ani chuan he video hi in lok pui ka ringa tha in ti bok ka ringa chuan in lok pui ni chuan khong in like le subscribe kham le ti sakula notification bok lo met ke ola chuan ka video thar jong te kha karon upload a piang te kha in notification alo thlenga
lo en zung zo the don di chuan Zawhna nei tan khan karon tilia I description na IG link kalau danga lo follow wala Zawhna ron zot theya chuan WhatsApp group link po kalau da in lo join theya Zawhna ron zot thei chuan kai kathiam ang tok te ngaron chang zel don chiu ni ka zong khan ta se ton tum video chuan in zvain bye bye special bye 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 bye